Asante bwana mtangazaji mkubwa wa Nations Unies, c'est-à-dire après Bintou Keita mwenye tunajua sana ni yeye Bruno Le Marquis. Alitutembelea hapa na delegation ya kabambi sana, c'est-à-dire njo représentant adjoint makamu wa secrétaire général wa Nations Unies en République démocratique du Congo, na njo représentant coordinateur résident wa système yote ya Nations Unies mu RDC. Alikuwa na acteur humanitaire à développement, kuko chef wa PNUD de Sud Kivu, kuko chef wa programme alimentaire mondial inagawulia chakula, kuko bakubwa ya OCHA, bakubwa ya sécurité au niveau national. Wote beko naye hapa na batakuya kuangalikia pa kuturenforcer, kutuencourager, tuna sécurité inarudia. Asante sana, resistance mulifanya na lipa, na tunakuya kubaencourager na kuangalia confirmer hii retour à sécurité kusudi ba humanitaire bote tena barudie bakie baanza kazi yabo gabulia chakula population, kusaidia kujenga manyumba population anze rudia progressivement. Hisi nilibambiaka mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alipiganisha kwa diplomatie internationale na kuaméliorer condition ya vie ya maisha ba soda na ba petit yetu kwa tusaidia kufront. Ndio mnaona kama ba humanitaire bananza rudia na bali signer accord de paix ya kumaliza vita entre Rwanda na RDC jana Washington, na tunapigia mkubwa wa nchi asante na kusema kama hizi nilikuwa tunaambia population ya Bukavu ya watu huko mnateswa kule na M23, usiogope, wako banale. Accord ilikuwa signé jana, batake basitaki bapande bashuki biko na rentrer kwabo, na sisi tuko tunarudia Bukavu na tuleta kwanza ba master hapa kusaidia kucreate maendeleo, kutuappuyer, kuleta moyen yenye assemblée provinciale, assemblée nationale, gouvernement provincial itatumika hapo. Papa yuko hapa kuangalia chakula, nibambia bagabuli chakula hapa Kasenga na hapa Kilomoni kwa prendre déplacer, na sisi tukaba medicaments zikuye kusudi population à Sud Kivu ya hapa Uvira, Fizi, Mwenga, Shabunda notamment na biko Bukavu bapate nabo chakula biko ma territoire occupé donc na ma médicaments. Voilà un peu bien l'état de l'Europe. Excellent. Merci.